imate onaj stoj. Stoj preko kičme i onda ide prevrtanje. Ne, ali dobro, sve jedno. Ne, na judu smo radili treći, dobro, nije bitno. Ja ću vam govoriti, ajde. To je to. I onda idemo sa padovima. Prepadam. Koji rade? Vas dva i ti Grga. Znači sam trebate padu naprijed, padu Ja ću naprijed pa nazad radimo sve. Ja ću govoriti padovi i sve šta je, može, okej? Kad je zvijezda s doskokom onda napraviti? Ne, to su specifične vježbe, Doris. Sad smo napadali, dobro, ajmo riješiti. To ću raditi ja, Deni i gospod, baš znaju napraviti lijepo. znači prvo je pozdrav. Prvo imamo pozdrav i onda idu specifične vježbe. Znači to su zmija, golub nazad, stoj, zvijezda s doskokom, imaš tomu i nage zvijezda i Onda specifične vježbe dolje. To ti znači puzanje znate svi ko sljedeće. šta ima od toga. To padova. Nijemo sve. Padovi, da ste zapamtili brojeve padove. Deni, Lino, Doris, Grga, Dado i zadnji Deni. Ja pratim. Jako hvala, jako se teže. Ajde, bježi ća. Evo ga. Da, nešto se uči. Ja ću ovako strbup ovako. E sad, ovo će ići na face, pa si ti tupkaj sad. Jao. On snima. Čuješ, oči vam onako ko... Ti si mi stavio telefon. Pa što nisi rekao da ga bacim u more? Shit. Zabavac. A dobro, nije neki model bio nešto posebno. Bolje ti sad baš kupiš novi onako. Da, S4. Samo zatvori. Pa da. Ne treba zakupčavati, samo eto. Imam torbicu, odlično. Postao sam oružar onako. Okej. Ne, nećemo staviti na face ovoga. Znaš ono... Pa da. Svidio sam s onoga za podlaktice. Znaš onaj za podlaktice, ono, za vrtice. A to, Ovaj ne može naći, mi, ono, traži 20 minuta po onom autu. A u autu, ovo. Vidiš zemlje u autu, samo ono, karton od kuće, vrećica, ovo, ko u baji za smeće, ono, kupa i samo ono iz vrata otvorio na ispadne kartoni, neki nema. a ovdje smo u ovu bocu, isto napadno to spavati. Ne tvoj. A
Jedan aplauz za naše, a koga drugog nego judiste. Evo nam i jedna od djevojaka iz njihovog kluba. Aha. Da. Ovo je ružno izgledalo, ali nju ništa to ne boli. Sad će ona njemu vratiti. Op! Bravo!
Preporučit ćemo vam da ovo ne pokušavate kod kuće jer bi bilo jako puno ozlijeđenih. Ako želite se baviti ovakvim judo našim divnim zahvatima, naravno javite se našim profesionalcima. Opa! Vidim ja da njima bude zabavno na njihovim treninzima. Bravo, bravo dečki. I djevojka naša naravno. Bravo, vidjeli smo prezentaciju od juda. Aplauz još jedan za Aleksandra Obrovcu i njegovim suborcima. Pozivamo zamjenika gradonačelnika grada Opatije, gospodina Fernanda Kirigina, da kaže par riječi u ime ovog predivnog grada Opatije. Dobro večer.